bla, bla. Uglavnom, film je napravio, kontekst, znači Ridley Scott je napravio Alien franšizu, napravio prvi film, pa je napravio James Cameron i tako dalje. Uglavnom on se nije htio vratiti, zato jer je smatra da Alien što ima za reći je rekao. Nema što dalje. Gotovo je, ja nemam više ideje, radite vi što hoćete. I onda nakon 30 godina on se odluči ipak, ja imam neku ideju. Idem se ja vratiti svojoj bebi i ja ću napraviti film koji su ljudi čekali od uvijek. I lik napravi film i ne da bomba, nego ljudi ne mogu podnijeti riječ Prometheus. Prometheus je iz grčke mitologije, grčke, znači ono nekih par milijuna godina i ljudi više ne mogu čuti riječ Prometheus. Genijalno. Uglavnom što se događa? Ovo tu je što su ljudi trebali doznati kada je film izašao, malo proučiti di koje stvari, onda bi zaključili ovo. Znači, Max Arthur je production designer filma. Production design to je stvari koje vidiš u filmu, znači od zgrada, svemirskih brodova, stvari koje kotrljaju se lijevo desno i tako dalje, kostimi. Kostimi tipa tehnički, ne kostimi kako izgleda. I on je došao kod Ridley Scotta i je, znaš što je bilo genijalno na Alienu? Ajmo to napraviti sada, samo još 10 pojače. A to da na Alienu su stavljali tragove u pozadini. Znači u Alienu kada gledaš taj film ništa ti nije rečeno. Ti sve sam moraš otkriti. Ti gledaš taj film, atmosferu, spori kadrovi, određene stvari se kažu pa ti moraš povezivati. Aha, to je ono, pa onda ovo, onda to znači da je ovo i ovo. Znači Alien je remek djelo, zato je te natjera da ti razmišljaš, da ti osjetiš filozofiju, da ti možeš uživati zauvijek u njegovom postojanju. I ovaj je rekao, ajmo to topat, ajmo napraviti još više nedorečen film, tako da mogu oni uživati cijeli život. S time je on ostavio cues za nas da mi tražimo. I onda, koja je najgluplja scena koju ste vi čuli da je u tom filmu? Tako je. Pogodio si ravno sridu, znači 75% ljudi dislike Prometheus će reći they ran straight line in the end. Točno što je on rekao. Znači, točno to. Ne, film je premaštovit, ne razumim filozofiju i tako da. Ne, oni trče. Ajmo sad vidjeti tu screenku. Ajmo vidjeti taj kadar. Ajmo ga vidjeti. Što ste dobili od toga? Stvarno jesu! Mislim, ono to gleda, je Gopher still, to je nek repala. Nije preduva. A to drugo isto. Jedno je. Ovako je svako preduva. Što je?
Ajmo vidjeti ovo. Ima smisla, ravno je stvarno ovo bilo najravnije dječak štaba. Ono bilo najmanje onih kamenčića i sve. Gš. Tum, 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 tum. A? Ne, realno. To doneo od doma, da. Da. Da ovo izveden. Znači, gš, tum, 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 tum. Zbog toga sam donio. Hvala. A keksi su ostali na suho, je? Da. Znači, što želim svojim reći? To je jako specifičan fetiš, ono, vrlo precizno. Je. Je li ima nešto što je čudno u toj sceni, osim što oni trče ravno? Pa ne, ovo pada ravno. Da. Aha, na koji način? Nek Znači, prati. Da ih prati. Znači, je li ko primijetio da stvar... Znači, ona je prekinuta, ona je polumjesec i uspjela je napraviti luk na taj način da se preokrene i da ide za njima. Jel to iko primijetio? ništa ravno, nego... Ne, možemo doći. Ne može stvar koja ima rupu napraviti ovo. Može se kotrljati. Živo je. Živo je. To je to. Živo je. I sada što? Ljudi su kao nisu primijetili, briga njih, vamo tamo. Uglavnom u jednom trenutku kao ovdje tu bude i kad padne onda se čuje slon koji i umire. Jel se iko sjeća, ako je živo, kako se uopće pokreće taj brod? Sjedna stolita, ono. Aha, a što se radi? Svira se. Znači što se događa? Izvuču alieni, izvuču frulu, otpjevaju melodicu, probude brod i brod se probudi i oni lete. I sada što? Ja sam to išao istraživati. Zašto? Ja sam... Tko je izmislio brod? I brod je izmislio Giger. To je iz prvog Aliena. I sada što? Taj Geiger, on je crta svakakva čudarija koji se zovu... Tako je. Znači, biomechanical. Oni su spoj mašine i živog bića. I sada što? Znači, Alien postoji od 79. Nikad nismo znali čemu brod služi, čemu Alien služe, čemu ovo, čemu ono. I Ridley Scott je domislio, ja mogu napraviti još tu lora, ako ništa drugo. Ja mogu dodati još neke stvari. I on je doda, na primjer, da je svemirski brod živ. I niko nije ubra, nego su svi gledali Who ate my sandwich? Zašto su svi ubrali samo kako trče? A poanta je da ti ne obraćaš pažnju gdje oni trče, nego da ti obraćaš pažnju što se događa sa brodom. Oni trče ravno, ali ne može trčati ravno na taj način, zato jer kada brod se preklapa, onda zapravo se već pomaka. Nije skroz ravno, ali ok, tehnički možemo reći ravno, ali nije mi bilo bitno. Bitno je da njih zgazi. Da zgazi živo biće koje smo mi mislili 70 godina da je mrtvo. Pa to je kao come on ljudi. I onda, koja je onda svrha svega? Što je svrha Prometheasa? Što stoji iza svega? Jer se možemo složiti da je glavni lik David. Se možemo? Cool. Počinje film i završava s njim. Taj lik je glavni lik. I sada što? Mi imamo u Prometheasu, kada idemo timeline, imamo u Prometheasu Davida, onda dolazi Alien Covenant, to je drugi dio. Tu je Walter. Ovo je android. I zato je taj android otišao svojim putem, onda su napravili Waltera koji je oduzete sve mogućnosti AI-a, samo da postoji kao android koji je pomoćnik.
i ovaj kako se zove, znači David, Walter. I onda je trebalo biti treći nastavak, znači ta franšiza je trebala biti 3 filma, da dođe do Aliena, gdje je Ash. Jel znate Asha? Da. Znači što se događa? Ova cijela franšiza nije trebala biti o tome ko je stvorio ljude, nije trebalo biti o tome di su alieni, koji su alieni, čemu služe alieni, nego, kao što je Ridley Scott rekao, to je trebalo pokazati evoluciju AI-a. I zašto? Zato jer treba doći od kompletnog androida do Asha koji ti ne možeš razlikovati od čovjeka. On je robot koji je na brodu otkriven da je robot i svi su bili šokirani. Kako si ti robot? Ovo je gluma vrhunska. Kako se zove? Poanta je bila da svi i u teatru su svi bili šokirani. Kao, kako si ti android? Brate, ponašaš se, jedeš, pričaš, imaš određene osjećaje. Kako si ti robot? On je kompletna slika i prilika čovjeka. I on je smislio način kako će odavde doći do tamo da koristi ta 3 filma. Naravno, mi smo svi postrali Prometheus. Taj lik je odustao od imalo želje što ima zaraditi tim filmom i nikad više nećemo doznati što je trebalo biti. Katastrofa, brate.